Goya Mudoki. Kuchanio cio gaibo mbeca cia makaunti na thirikari nene ni ciithite na mbere kujirwo nende ndara magavana bethirite bakirana na kigina kiraba kwajirwa ni thirikari nene. Ministry ya kigina irinenkanira bilioni mana 391 nayo CRA ikendekithia bilioni mana 398 nabo magavana barenda bilioni mana 450 mwaka twitite. Bobo yete ode kaunti mwanya irio ya Meru cithirite nende akariba kitheta kumania na watia na witi na mbere ndene matura yo Finya Simana na thurandite riboti Gaaru Ya Ciaca. No kaunarido arwambere thirikari cia makaunti nendinirete witikanirio konie kigina kirabu kethira bakiamukaira kuma kithirikanene kigina kia mwaka ya 2024-2025 kuringana na barua kuma kirikanjo ya magavana ya tariki 6 kanjui yugite baragete witikaniria kumania na ministry ya kigina kuga yori tayari kwithira ikibaninkaira bilioni mana 391 na ruo rwanyirwa gio gaibo riro Commission of Revenue Allocation ikendikithia milioni mana 394 gatante muinya rikanjo yongwe kwithira igitakia bilioni mana 39 gatante idano na inge 10 gatanta idano yili irabakuwa ni chiomenyeri barabara na chomba road maintenance levy fund joni kwithira igita na mbere na utariri itumi mwanya biegie bokwendekithia mbeti itithira ikiongela wa arani amwe na ngarama ya motore kwithira ititie kubwithia into bira bithoki ndene account cio wongeli mechara kiria ritingwe baonde ne makaunti na kinyakenda bomba kwithira bakire amari yara ithira kireta wa ni thirikari rero yario yogima kana SHF. Munini wa Rais Rigathi Gachagua bari gweka muchemanio na ikundi bi au aboya thirikari baina moroto na wira nebo kunenkana mbecha kire thirikari cia makaunti kurio akiria magavana nende kutira ni bakure ya kinyaka na rathi ende kinyanyuma ya ugabobo ke bamweri muthiru mbecha cia mwaka ya 2024 itaomba kwithira ikiro kirakwa kumania na bokure awetikaniria. To emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties, we are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Indeed, we should not be having pending bills for the last financial year. Prompt payments for goods and services releases funds to our business people and spurs economic growth, especially the hustler nation, for a better and vibrant economy. Andene ya kaunti Meru kigino kinende kithirite kireta muthutira yo gisiasa aranende konekete kinyando ya miario kirwangiro abunge bambunge ya kaunti ya Meru na ubichi yangabana kawira kira tora expectite mwanka baiji ikwethwa kinya work plans ni cia thonde kirwe by the departments procurement ni agiterwe ne contractor kwetho bengo gine surprise kwetho be in the field ko executive ne remeto ne kuruta ngugiwe wagibo kigina kire MCAs kinyabotuma MZ wa wandi abothugu Chiwes Patrick Muthuri utariria nini ngwe ya utwike MCA mno county ya Meru yayo ngwira njomuburu utegitege ngige kiomo dunia mzima in the world aborwa kegerio na buga ya MCA why you have no budget utomba gukira rokere ugandara chana ne thizwe kabarabara kanege kiromara MCA Muthuri ethiragita na mbere na kuangabana na yukirie mbeche chichionthe onto ugite ni bethirite ninde bagitikira kia na bamutira aritangwe chionthe. Now as we speak, Meru County Governor Kawira Mwangaza Bishop wenu arajukirie mbeche chionthe au bano in charge no kakita MCA okwiri nani onto ito kwenda kwathe katote kwenda ndo tuko na muthenya tauba isasawa. Yes, your excellency kia mbeche chionthe ende witira ntoka botho guchiwesi na nde barabara eu yenu ethuki ndona bwanga batindite kwenjanjira aja tukunga ria retika mojere na mbeka wira na yo mubango yo MTF yodira kioneka kwariro bu kadha na kumenerwa ni baingia ro MCA wa Wandia Gembe East ukintoketa MTF ituko tukira antu bakona MTF antu bakona nyumu weta kitaka mechanical transport fund arambia cia county ikuthanwa antu actually ingutinya ndibunya ne kokasi ngabana zimwe bathari tutenda ko ibyo ndo batumite Meru mba kutheria mantu unde sana ko njira cia Meru County MTF
itukanda bakunura metho yontro twaito kuranda tobera njiri irambire kunyo kuma January ikuthira that February mbesi iri cererwe million ira 734 million cegwinya njira ndenda bura wananchi bola sana tutibura miru ina thina tukithona se tukurwa muntu bunkwenda kuo na MTF njira chondo cina thina twenda kumonta drink by drink tumbe kwa at least miru yosaindika non tumiru raisi yo antu betu MTF isasa wane national na na inya kana na into bivinge bya kubwithe njira ndu antu bara baronga merete bakaraya ka bamena MEITIA karaya gete na uwezo bakotangwe na counties kana ndene ya wondi setu nderiwo uno ntu itarakira itu athanirwe MTF na MTF ra yejere thina ya MTF emwera ithera benio batiritangu ithira riu muthuji munene wa budget ya thirikari Catherine Nyakago kuri muthiene iyo mwaka muthiru na thiriti yaiterera kiako thirikari akaunti miru kuria marandu yaranindi nayo ya kandarathi bobo ikariko tu kigina kia MTF kikioneka ya uchokia mbecha kithirikanene ontubu kujerete miario na muthuro ya baingi twareterwa mbeca kuma national government nontubwa devolution itumenyere mbeca iu tugaichokia ringi national tubatire kuispread maturene nontu twa promise antu ba miru through our manifesto that tukaba menyera nibo bakarita biashara nibo bakarita ngugi nibo bakaka classes nibo bakaka suppliers basibitari chietu nibo bakaka barabara nibo bagaka ECD classes so rira tukanenkanira half a billion ye takire antu bangi ntiwa Nairobi onto tega ira chokere kiri government kwe antu bagochetha michetho au chichoka na katurete no mwana akaretrwa mwate ena mpara nyina kauwa mwate yo chokia kiri baba enara mbua oteri ne mali kana ndukene akawikiria nyina otwana arumiana mwate mutiari antu nenkerana mwate baria ukauwa yukia mwate yo chokia kiri baba wetu nara one bangi barakarumia kiuria ni kimwe ugaiba mainya kabukarata kabukwithira nindi bukira makana ne ate bubungwa ari kanja magabana ikethira igitikira kiambe chira bakwithira bakine nkairwa ni thirikainene kana thirikainene ni okethira igitikira kia kongera mbecha hii kana nuri kwa wengwa kethira nindi agitikira kia uge bonge Phineas Imana Gaaru Ya Ciaca kirindeto cheweru